Bakunzi bacu bakunzi ba BF bakunzi ba BF please bakunzi ba Wezo TV kandi baramutse ndabaye n'ikaze makino kiganiro cyacu cy'uno munsi tugekereza ya 2019 kwezi no kw'icumi uno mwaka wa 2025 kinira mukiza cyane abantu bose badukurikirana abaherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi abari mu Rwanda Tanzania Uganda Mozambique South Africa aho muherereye hose muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika Aziya ariko mu mpande z'isi tubaramutse tubahe n'ikaze makino kiganiro cyacu cy'uno munsi cyo mumbonye nicenga handi umwe ntagomba ndumwe aho gomba ndi kumwe n'umuhevite cyangwa umusanzu tukubana kugira ngo dushobore kumenyesha byinshi cyane mu biri mu mirongo y'urugamba ndetse n'umutekano wo mu karere uno munsi turaza kwibanda ku ngingo zigera kuri 2 gusa aho tuza kuyaga bijanye n'ingabo zishika ku 10,000 za RDF cyangwa z'igihugu cy'u Rwanda zaraye zirungitswe ku butaka bwa Kongo neza na neza zijabukiye ku mupaka wa Kamanyola kugira ngo bikunde bashobore kugaba igitero gikomeye ku gace gasanzwe karananiwe zarananiwe cyangwa zarananijwe na President Neva ndavuga Uvira ndazi yuko abantu benshi bakomeje kumva ibya Uvira ariko bikabera isiguro y'amajambo agoye zimenyesha abazigihugu cy'u Rwanda sivyo gusa turaza kuyaga no kubijanye na mandamano canke imyigaragambyo manifestation iriko iraba kuruno munsi ngerekezo ya 19 mu gihugu cya Tanzania turaza kugaruka ku byo abene gihugu bariko barahana ndetse tunasangure kubijanye na video yatanguye kuboneka aho habonetse video y'umusirikare ariko aravuga yuko Tanzania ikwiye gutwagwa n'umusirikare irengeye gutwagwa n'umusivili nkuko bisanzwe nari nababwiye turi kumwe n'umwami w'igisaka mu wa telefone mwami w'igisaka nizere ko twumva neza cyane ndabumva neza bwana munyamakuru kandi tumeze neza turashima Imana hano Gisaka TV na hano Kigali ibintu bimeze neza urakoze cyane mwami w'igisaka reka tugire ku mujyi w'igisaka navuze mu ntangamarari bijanye na comfort cyane iyongerezo ry'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Kongo mu masaha y'ejo mugoroba niho ingabo zirenga 10,000 zinjira mu gihugu cy'u Kongo zinjiranye umupaka wa Kamanyola urashobora kudusesangurira ibijanye n'iryo rundwa ry'abasirikare b'u Rwanda umwanya ku mwanya mu gihugu cya Kongo ariko nubwo tubizi yuko abaramutse bajabutse hasubira inyuma baki mwami w'igisaka ikaze kandi kugira ngo ushobore kudusesangurira ibijanye n'izo nkuru ziko ziravuga ndagushimiye bwana munyamakuru ibi ntago ari ibyanditswe mu binyamakuru gusa nanjye nabashe kuverifiya aya makuru aba basirikare 10,000 bya RDF banyuze binjiriye ku mupaka wa Kamanyola ni ukuvuga ngo iyo ni inkuru nemeza neza kurikije amakuru mbafiteho y'ubutasi iyo guseze mu cyangwa ari ukuru naba byumva ndabibabwira ariko aba basirikare ni 10,000 byinjiriye ku mupaka wa Kamanyola rero bwana munyamakuru nta kindi nje kuvuga kuri iyo nkuru no kugira ngo dusesengure turebe ikintu cyihishe inyuma ndagira ngo mubwire ko twari tumaze iminsi turi kureba uburyo drone ziri kuza indege zikaza ziri gutwika njyewe hano mu Gisaka TV nagiye nshyiraho amavideo mbereka ukuntu bari kugenda bari gushiririza neza izi ngabo za dede rero ntabwo byari bube bintangaje icyo ni kimweya ujyanyije n'umubare w'abantu bari kugwa hariya ariko ikindi nanone bitewe n'uwo mubare uri kugabanuka mujye mwibagirwa iriya mibare badutangariza ngo bamuritse ngo za Rumangabo ibihumbi biriya ni exaggeration biriya ni ukuvuga ngo baba babeshye baba bari kuturagira baba bari kugira ngo bumvikanishe yuko ubwo bagiye kohereza ibihumbi by'abasirikare b'abanyarwanda kugira bavuga ati ni babandi duherutse gusohora ejo bundi ntabwo ari abavuye mu Rwanda ariko twebwe turakuzi mu by'ukuri so rero bwana munyamakuru bitewe n'uko abo basirikare bari kugenda bagabanuka bitewe n'ibindi biri kubera hari akugamba twebwe hano iyo turi tukavuga ngo abantu barapfa ntabwo ngewe hano nkora propaganda ngewe ntabwo ndi umukozi wa leta ya Kongo umuntu ayikorera propaganda nta nubwo ndi n'umunyapolitike wenda w'umunyarwanda nk'uko uvuge ngo ngewe ngo hari inyungu za politiki runaka zaba zituma mvuga ibi ngewe ni initiative yanjye ubwanjye ku giti cyanjye n'umwami w'igisaka sasa rero ibi bintu bihagaze bite yego allo yes ni ukuvuga ngo ubwo iyo tuje tuvuga ngo abasirikare
abasirikare bapfuye bari kubashimiza. Niba mbonye akavideo ndakabereka murabibonera, niba nakabonye ubwo ntibyakuze hariya ntabwo ari muri stade ari ikibuga cy'umupira cyangwa ngo ni Madonna waje kuri kiriya kibuga ku buryo abantu bafotoraga. Turajyana ndakumva cyane kuvuga ngo icyo nshaka kuvuga nta birashyika yuko nizo proof umuntu ushobora kuba atari kwizera icyo kintu kigeze zitabonetse bitewe n'ukuntu ku rugamba bimeze bitashoboye gukunda. Ariko ndagira ngo ubwire ngo utegereze uzajya ubibona nyuma yabo uburyo bari bwitwaye. Icya mbere dore aba basirikare none ko bafite ibihumbi n'ibihumbagiza baherutse kutwereka bigenze bite kugira ngo bahindure bohereze ibihumbi 10 byagiye nimugoroba. Bisobanuye ngo abasirikare ni bake. Icyo ni kimwe ngo bari kubashira. Icya kabiri kugira wemere neza yuko abasirikare bari kugenda bagabanuka aribo mpamvu bagomba kohereza n'abandi ndetse n'ibicumi bazongera n'ibindi n'abandi baracyajya ku hariya urebe. Ni ukuvuga ngo bitewe ubwo buke urabubonera barazaga mu gihe bari gutera bari ziriya ndege ziri kurasa hariya muri Goma urabona ko naho hagiye habaye igitero. Ugasanga abasirikare barabafashe babakuye muri Kivu y'Epfo barabajyanye bajya kugira iki bajya gufasha hariya hantu bakabona muribuka ababaza rero n'iyo dosiye y'ikibuga cya Kavumu ikibuga cy'indege nabo mu gihe babigenza gutyo ngo bajye gusova kuri Goma Kavumu bakaba barayifashe. Mu gihe Kavumu baba baje kureba yuko bahagarika ibyo bintu Goma baza rero bakaba babateza ibico babishema abantu. Ni ukuvuga ngo leta yagombaga kohereza abandi basirikare. Turajyana ndakumva cyane ikindi nakubwira icyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu uru rugamba uri kubona rwo kurwana no ko bafata Uvira rukeneye abasirikare. Ndagira ngo ubwire ngo abarundi bahagaze nk'ipoto nshyashya y'amashanyarazi. Ni ukuvuga ngo ntabwo biteguye gusubiraho inyuma na just 1 centimeter. Ntabwo ibyo bintu babyiteguye. Icyo nshaka kuvuga rero ni iki, bakeneye ingufu kuko urebe igihe bageragereje kuyifata byanze. Bakeneye ingufu zirenze izo baba barigeze gukoresha kandi bakaba bafite amakuru. Mwibuke ziriya ndege zaje zitaba abasirikare ba dede haba Goma haba ari no hano mu gice cy'amajyepfo zarabatavye, ariko hari n'izindi zazaga zije gushaka amakuru y'ubutasi. Ni ukuvuga ngo hakaza indege ikaza ntirase igaca ikagenda, drone zikaza nizirase zigacaho zikagenda. Ni ukuvuga ngo nabo ubwabo bagombaga kohereza abo basirikare kuko uruhande rwa leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo nabo ubwabo biteguye kubirukana hariya hantu. Rero bagombaga gukora ibishoboka byose nabo ubwabo barebe ko baresista. Nk'uko kuresista bakaba ko bafata Uvira. Naho ubundi bitari ibyo ngira ngo urabona yuko urugamba rwahinduye isura. Ikibuga cyacuramiye aho cyacuramiye muri kuhakurikira neza bwana munyamakuru. Nicyo ngicyo nahavuga. Were gutanga ubonye ibiryo uburyo indege yatwikaga abantu hariya. Njyewe nibazaga ahubwo niba abasirikare mu Rwanda n'abahise nibazaga ikiri kuba. Uburyo natekerezaga n'abari hari ibintu bari kumvikana na leta ya Kongo biri gutuma ahubwo dushobora kuba ibyo dusesengura tugira byose turi twarayobye, ariko izi ngabo kizohereza. Ndavuga nti ibyanze bikunze umurongo turacyawuriho neza, dore ingabo zinjire. So rugiye kwambikana bwana munyamakuru ziriya ndege zari ziri gutegura ibitero zifate amakoordinates neza, zirebe ibirindiro bya bariya bantu, zirebe intwaro bafite, barebe niba bafite ziriya defense zirinda ikirere. Kuko aya makuru yose bamaze kuyakurikinga. Rero icyari gisigaye ni ingabo bwana munyamakuru. Ku ruhande nyine rwa dede yarakeneye nyine kujya agenda kumirire hafi ibyo bintu batarahamurwa, kuko abandi bo mubona ko bari ku mushinga rwose.
urakoze cyane mwami w'igisaka. Nk'uko bivuze twarabonye kenshi zino ndege n'amadrone CH4 za FARDC ziriko zirarasa zino nyeshamba ziwanyu mu Rwanda kabisa zizimereye nabi, ariko twagiye kumva amakuru yuko zino nyeshamba zoba zaraje gusaba umubonano na Sonic Silas Evariste Ndayishimiye, maze abahakanira ku byo bari bamusavye, na cyane cyane gukura abasirikare muri Uvira kubera ko bisa nuko aribo bababereye inzitizi. Ariko iyo plan maze kwanka turiko turabona inyuma y'abasirikare benshi bariko barasohora Harumangabo bongeye kurikura abandi basirikare bava mu gihugu cy'u Rwanda. Ivyo vyerekana nk'uko wabivuze ukugabanuka kw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda canke bizinyeshamba ku bwinshi. Ariko bwana Musisanguzi, mwami w'igisaka, amahirwe ubona ngana gute yuko izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda yuko zishobora kwigarurira Uvira na Rirya? Tumaze imisi tunabona yuko ariho bagiye gushiramo ingufu cyane, kuko amakuru dufise avuga yuko bagiye kwihoza za Mwenga n'ahandi henshi kugira ngo bikunde babanze bakure mu Uvira, kuko baravuga yuko amadrone ndetse n'indege zibarasa biriko birava muri Uvira ndetse mu gisagara cya Bujumbura, exactly kuri airport. Kumbure ubona bafise amahirwe angana gute kugira ngo bashobore kwigarurira Uvira byose? Bwana munyamakuru uri kunyumva? Ndakumva cyane kabisa. Hari hajemo ikibazo cy'urusaku, abadukurikiye mu twihanganire n'ukuri. Ego. Natwe ni impamvu ziturutseho, twihanganire natwe urusaku ruratubangamira. Ariko mu by'ukuri wenda umuvandimwe mu Burundi ntabwo nabashije kumwumva neza biturutse kuri icyo kibazo, ariko wambwiye bwana munyamakuru wambajije impamvu cyangwa amahirwe n'ayahe kuri izi nyeshyamba za Dede. Naho ngaho nayarukiye warugeze mu by'ukuri, wanyanganira ukasubiramo gato. Nariko nkubaza ati ibi bintu zino nyeshyamba cyangwa iyi plan bagezeko ubona yuko izocamo inyuma y'amaplan menshi bamaze kurata bagasanga inzira baciyemo ntizishoboka? Ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru ntabwo bikundira ndajya mubwire muri izi ntambara zose zagiye ziba. Ego. Ibyo babaga bashaka bageragaho mu gihe kitarenze, ndumva yatinze yaramaze amezi 9. Urumva? Ego. Hanyuma hasigaye babaga bari twavuga arimo gukora amasuku ku bice babaga barafashe, ariko ubundi babaga baramaze kubifata. Rero kuba imyaka dore igiye kuba 4 cyangwa se ahubwo already yamaze kuzura 4 igiye kuba 5, kandi intambara ugire ngo ni 5 gusa cyangwa 6, intambara ni ndende. Ego. Kuvuga ngo rero nta amahirwe mbibonamo, by'umwihariko yuko ibintu biri guhinduka. Ntukarebe inyeshyamba ku giti cyazo, ahubwo jya ureba aho zikomoka. Aho zikomoka n'uko ngo ba nyirazo n'abaguwe neza bameze neza, umenya ko zigihari bagifite amahirwe. Ariko nubona ba nyirazo bari mu mazi abira, umenya yuko n'izo nyeshyamba nta zihari mu by'ukuri, kuko ntabwo arizo ziha intwaro, ntabwo arizo zikora diplomasi, ntabwo arizo mbese nta kintu na kimwe ziriya nyeshyamba zikora mu by'ukuri. So icyo zikora ni uguhagarara tukabona ngo nizo ziri kurwana, zikarwana koko, ariko mu by'ukuri abantu bakora ibintu bihambaye bituma babasha kurwana n'ayo mahirwe niba batayafite, n'izo nyeshyamba ntazo ziba zifite. Ngewe mvuga ngo amahirwe wenda inkuru bwana munyamakuru ibaye ndende waza kuyiganiraho mu kindi kiganiro, ariko wabonye iby'uruki bya bindi nababwiraga ni warukomeje ku nyeshyamba za M23 zagiye kubonana na Ndayishimiye, nkababwira nti nibere kubabeshya ibyo bavuga, bari kubabeshya. Hanyuma none nyuma yaho baza kubabwira intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga bigari ya Emmanuel Macron, nawe yitwa Emmanuel Cohen, yaje kubonana na Ndayishimiye. Ego. Kinshasa aza kubonana na Ndayishimiye ari ukugira ngo bamucashu. No kuvuga ngo inzira zose zirafunze, ariko impamvu nayo buzanyemo uyu mugabo nuko noneho mwabonye ko Ndayishimiye amene Perezida Tshisekedi agomba kubonana na Emmanuel Macron ngo amuhuze n'uyu mugabo n'uyu musaza wa hano, n'intumwa z'Uburundi zizaba ziri muri iyo nama. So ibyo bari ibihamya bya bindi nabo, ariko nta mahirwe hari urebye neza yuko hashyizweho komisiyo igomba kwiga ku mikorere
urukiko ruzaburanisha ibyaha byakorewe hano mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Rero yewe yumbwira ngo amahirwe ni ayahe twaba tutabyumvikanaho kimwe tutabibona kimwe yatubwira muri komenti, ariko iyo hajemo ikintu cy'inkiko ni ukuri uwo muntu baba bamuranduye. Ni ukuvuga ngo kabiri impamvu yarwanye n'iziriya nyeshyamba ibyo baba barimo byose yaba yararwanyaga cyangwa yarazihaga inzira, ariko impamvu mwazibonye zikagenda bibiri na kangahe zikagaruka zikongera zikagaruka zitwa CNDP zikongera zikagaruka zitwa uko ziri kwitwa uyu munsi n'ibindi zakitwa, nuko batigeze iyo baza kuba barashyizeho urutugu rukaba rwakurikiranye ba nyirizi nyeshyamba aba ba agent, abo niyo maboko bita aba agent hano mu karere. Ntabwo nuko biba byararangiye Kongo iba yarabaye paradizo nta ntambara zivugamo. Rero nta mahirwe ngewe nkurikije iby'uru rukiko, kandi abantu bashaka kuba batabyizera bitewe n'uko hari habaho double standards cy'abantu bazana poroje runaka igaragara ko ifevaringa Kongo, ariko mu by'ukuri ugasanga nanone hari uburyo dede n'abamuri inyuma nabo babyungukiramo, ariko tubihanga amaso turebe. Ariko nyamuna Kongo nayo ntabwo ari abana barize, ni igihugu kiri demokaratike, no kuvuga ngo abantu mu myanya yabo barakora, niba ari TikTok irahari, iratekereza, irakora mu ngeri zose, ifite n'ibihugu biri muri santere politike zikorera nabyo bikurikirana ibyo bintu. Rero icyizere njyewe iyo mbonye izi nkiko iyo zaje kandi namwe zivugana, nicyo kintu Kagame yari ari kurwana hariya no mu Bufaransa na hehe, dosiye y'inkiko yikuyemo ubundi bano barwanye ntimwamenya ahantu bahise barigeze mukagira ngo ni abazimu ni post, ariko kubikirimo n'ubwabo nicyo kintu arwana nacyo. Rero n'amahirwe hari bwana munyamakuru, urukiko rwatangiye batangiye umushinga, komisiyo yashyizweho bagiye kwiga, bazamara kubyiga batange raporo mu muryango, kuvuga ngo ni process ndende, ariko bwana munyamakuru amahirwe bashobora kuyagira mu minsi mike, ariko for long term ntabwo bishoboka yuko bajyamo amahirwe. Ndavuga long term kugeza intambara irangira, kuko intambara nababwira ko igiye kurangira vuba, kuko ni iya nyuma bano ba agent barwanya. Urebe Museveni aragiye, arashaje aragiye, na Kagame uyu nguyu nawe. Rero ni iya nyuma, rero kuba ari iya nyuma bivuze yuko nyine igomba kuba ari finali, match ya finali murayizi kugenda. Bwana munyamakuru nako urakoze cyane mwami Isaka ku iyo ngingo ushoboye kutugezaho ido n'ido y'ingene byifashe, ariko reka tuje ku ngingo igira kabiri ari nayo ya nyuma, aho tugiye kubijyanye n'umutekano tuvuga ko wahungabanye ngaha muri Tanzania neza na neza mu gisagara cya Dar es Salaam, aho abayinegihugu bazinduriye mu mabarabara, abato ndetse n'abakuze bariko barigaragambya cyangwa bariko barakora maandamano mu kwiyamiriza bimwe badahurizako. Allo nenda kubwiye ko twoja kwingingo ya kabiri ariyo ya nyuma, aho amakuru dufise ndetse n'amavideo abigaragaza yerekana bene igihugu benshi mu gihugu ca Tanzania aho bazinduriye mu mabarabara bagira ivyo biyamiriza cyane kw'intwaro ya Samia Suluhu kuva muri CCM. Turashaka utubwire bimwe mu byinyegeje inyuma y'imyigaragambyo, inyuma y'imisi mike hasohotse akavideo gato cyane k'umusirikare ariko aravuga yuko iyi Tanzania idakwiye kubitwarwa n'umusivili, ahubwo kwiye kuja mu minwe y'abasirikare. Kumbura ufise byinshi ubizi ko ufise byinshi bivuga ko umwanya ni gwe kugira ngo ushobore kuduha ido n'ido y'ibiriko birabera mu gihugu ca Tanzania. Urakoze bwana munyamakuru. Kuri ingingo mbere yuko nakinjiramo ndagira hari akantu nabaza kuvuga. Buriya hari ukuntu ibitekerezo biza bikavugwa tukabifata nyine nk'ibitekerezo biri aho bidafite aho bishingiye, bamwe ariko bakabyizera, abandi natwe kuko tuba dukeneye ngo tuvuge amakuru dufite aho dushingiye atari ikintu cy'igihugu. Ni ukuvuga ngo rimwe yanjye mvugane aya makuru nyizeye ijana kwa 95%. Rero hari igitekerezo kijyanye na agenda y'aba agent hano, ndi kuvuga Museveni na Kagame hano bahuye na nuriya perezida William Ruto, kivuga ku bintu bijyanye no kubaka ubwami
ubwami bwa ugomba kuba bufata iki kibaya cyose cy'uruzi rwa Nili turajyana ego ariko by'umwihariko iyo bije bikajya hano mu karere k'ibiyaga bigari ho turavuga ko ariho hantu hiyendereza turavuga iki gihugu cya Uganda, igihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Congo, iy'u Burundi na Leta Zunze Ubumwe za Tanzania. Ego. Aho ngaho ugashyiraho na Sudani y'Epfo. Rero hari igitekerezo kivuga ku bintu bijyanye na Nilotic Tutsi and Hima Empire. Icyo kintu ntabwo nje kukivugaho ariko mu by'ukuri mba nabonye ikindi kimenyetso ubundi njya mu buzima busanzwe ntabwo njya apfa kwemera ikintu. Ego. Niba mbwira igitekerezo ndabanza kuko nkagishakira source zayo nkabyizera nanjye nkagikorera ubukoranyi mu buryo bwose kugira ngo mbone uko nakivuga koko nanjye icyo kintu kihabanya n'umutima nama wanjye. Ego. Kandi iki gitekerezo ntabwo ari igihuha ahubwo iki gitekerezo ni reality. Ni reality gute rero? Urabona Tanzania nayo igomba kuba iri muri iyi agenda bano bagabo bafite Museveni na Paul Kagame. Njyewe iki kiganiro kuri ibintu bijyanye n'amatora ejo twabiganiriyeho mubwira uburyo abanyakenya ni hehe handi muri iki gihugu muri isi mwigeze mwumva abenegihugu b'ikindi gihugu bava mu gihugu cyabo bakakinjiramo imbere ngo bagiye kuri sikuwaringo umuntu runaka umwenegihugu kandi w'icyo gihugu atari ukubanga abo bantu baje kumufata ngo wabo umwenegihugu wabo ni ukuvuga ngo ndashaka kumvikanisha ikibazo kandi umunyamakuru nakubwiye bariya abantu yuko ari abantu bateguwe neza na bano ba agenti ntabwo basubiramo twababonye bari cyane rwose bakaba kandi harimo abantu batatu bagombaga kurangiza uriya mugabo uhagarariye wari woherejwe na Tundulisu ngajya kumuhamagarira mu mihango yo gukingura muzehe Raila Odinga. Noneho ngo bateye kaosi mu gihugu hose nuko bica uriya mugabo bakereye imvururu hehe muri Tanzania ni igihugu kirimo demokarasi icyo tubyumve umuturage afite uburenganzira bwo kubyuka akaba ati njyewe ngiye kwigaragara. Abo rero bashaka gufatira muri icyo cyuko hariho demokarasi abantu bemerewe kujya mu muhanda bakigaragambya bakagaragaza ibitekerezo byabo ndetse politiki yemeye abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi gukora politiki yabo ntabwo byatumye babona abantu benshi cyane babayoboka. Rero bashakaga abantu bahite bagumuka nibamara kugumuka ikiri bukurikireho ni iki hano mufate case study y'igihugu cya Madagascar ejo bundi rwose ntabwo ingero zake muri Madagascar imyigaragambyo y'abagenzi yatangiye gutya ku isi n'amahanga turajyana ndakumva cyane barangije neza igihugu bakijegeje igisigaye twagiye kumva ibyo cyakoze ntabwo ije kubisubiramo hano katwigarukire kuri Tanzania yacu. Naringezamo nibamara guteza akavuyo dore manda igiye kumera nk'iyiswe saba yakabutse n'ibicika hariya abantu ntabwo bimeze neza bwa munyamakuru. Njyewe ndahita mugarura ku mavideo ushobora kuba utarayabonye amavideo atari AI cyangwa iba ari ikintu kiri aho cy'igihuha gusa. Inzego za Tanzania zemeje ati uriya mukapiteni John Charles Tesha ni umukapiteni mu gisirikare cyacu cya Tanzania cy'igihugu. Njyewe mu butasi bwanjye nababwiye abajenerali bamuri inyuma mbabwira collaboration bafitanye n'aba ba agenti hano basanzwe bamaze imyaka na Nyagatike ku butegetsi. Aho bantu niho nagize ibiki niho iyo byose nimara kuvuka imyigaragambyo ibintu ari imidugararo byatangiye hano ntabwo byabashije ubundi bagombaga kubikora mbere y'uko amatora atangira. N'ibi by'amatora ntibibeho kuko barabizi neza ko mu matora ntabwo bakigera batsinda uriya mugabo ahamwe n'uriya mudamu ntabwo bakigera batsinda CCM ujya mugambwe ntawe uyu mukapiteni yari yaraciye amarenga igisirikare cyatubabariye kigafata
ibintu twarabibabwiye twarabibahaye aya mavideo bwana munyamakuru arangije ubwo abo bantu baraho bari peni bararekereje bameze nk'igisamagwe kigogereye umuhigo ugera neza mu gipimo bahite basimbuka bagucakire yego uvuga ngo imyigaragambyo bitewe n'uburyo Tanzania igomba kubyitwaramo yego banki ifite n'uburyo ikibazo iri kukibona kuko bijya mu bwego umugambi bawutahuye ahari baramutse batsinzwe bikamera nko muri Madagascar bikarangira iyi ngoma irimye baba batsinzwe ntabwo kuko bawe uwo mugambi batarawumenye sinamenye ntiyaba baba batsinzwe bimwe rwana n'umugabo akawutsinda ko rero ni ukuvuga ngo icyo gisamago kirekereje n'aba ba agenti hano n'aba bajenerali babiri bari ba Tanzania uyu kapiteni ariko si babiri gusa umujenerali ntabwo aba ari we wenyine uyu ugiye ku rwego rwa jenerali hari abantu benshi baba bagushamikiyeho turajyana bwana munyamakuru ndakumva mwami w'igisaka barekereje nk'igisamagwe ibintu bitogeye bimere nko muri Madagascar ako kanya mwite mwumva ngo igisirikare ngo cyabonye ngo abanyapolitike bananiwe ubutegetsi kibaye kigufasha ibyo bintu rero nanjye nk'umusesenguzi ariko n'ubundi mva muri aka karere ibibera muri aka karere byaba bibi byaba byiza bigira ingaruka kuvuga ngo bivuze yuko n'abaye indirimbanyi nta kuntu ntahanga amaso hariya Tanzania kuko bimba mu Rwanda bigiye kugenda bimba kumenya uko mu Burundi gikurikiraho inamba ya Kongo turi kuvuga uvuga utari kuvuga Tanzania hano utari kuvuga Tanzania ni acteur majeur muri SADC Tanzania na Afrika y'Epfo batari muri SADC yavuye mu mazi niyobaho mu gihe aba bantu bari hano bameze nk'abarinzi b'Kongo mu gihe bafite ikibazo bwana munyamakuru cyangwa waza gusesengura muri Kongo atavuze ibiri kubera hano muri Tanzania abashobora kubabwira ukuri ariko hari ukundi kuraba agize ibiki yirengagije ndetse azajya abona amakuru akabona aramutunga akabanga ibyo ntiyarabizi kandi ari umusesenguzi bitewe n'uko atarebye aho biri guturuka aho bikomoka uvuga ngo uyu mugabo hano muri Tanzania biragenda biti wabonye imyigaragambyo ya genzi muri Kenya no kuvuga ngo Ruto yari yaje atubwira ngo idolari ngo bagiye kurireka bya bindi Kadafi yasize turajyana ndakumva ngo dolari ngo bagiye kurireka ngo kubera iki ngo twaba tugiye ku exchanginga ibicuruzwa na China ngo tugakenera amadolari ngo kuki tutashaka amachina cyangwa amayuan amashiringi ya Kenya aho idolari ngo riza gukora iki urumva arangije kandi ngo abaperezida ba Afurika muri ya nama bagiye guhekizamo Queen Elizabeth akavuga ngo barasuzumye ariko ubundi ngo muba mujya hengu utangiye kuzana ibintu nk'ibyo icyo bamukoreye neza bamukubise neza yaramuzunguje neza ikimara kumuzunguza abonye byanze niho yaganiriye nibuke yameshonize ikintu organization hano ngiye kuba mu mazina yanditse n'ubashaka kubiverifiya yandikemo muri search engine yandikemo ati William Ruto Food Foundation arabona ibintu bitandukanye ibyo Ruto yavuze yabyuzinga Food Foundation ni y'abanyamerika ntabwo uzabona ngo umusirikare wa Amerika cyangwa ubone ngo ni meya wa Washington cyangwa se Washington DC cyangwa umubone hano baca muri ibi bintu byose muri izi international bodies bagiye bafite nibo bamuzunguje bakimara kumvikana ibyo byo kuguha idolari bakavuga ati ceceka ati kandi dore mfatanya n'abakozi bacu mu karere hano ati tiyo Kongo mugire gutya bangenzi batangiye kubaratsa ubu ngubu ndakumenyesha ko bangenzi bahindutse icyuka hariya hantu mu gihugu cyanjye icyo ashaka kumvikanisha ni muri Tanzania bashobora kuza bakamupropoza leta
ntabwo iyo tuvuga ngo Museveni ni Kagame ntabwo bikorera narababwiye ko nabo bakorera bariya basuka twabanze ego rero bikurikirana bitewe n'ukuntu bari bwitwaremo niba bari bwegere iriya CCM bakagira ibyo bumvikana byose kandi birarotatinga around mu butunzi bwa Kongo ariho mwami w'igisaka yemera gufata uruhande bano ba agenti n'abana ba master babo bari gushaka ikemera kujya ku ruhande iyo bitura kampani y'abarundi burahita mugenda twebwe abanyarwanda n'ubundi turi anda y'ibyo bintu ego burahita mukurikiraho ahubwo naho muzahita mwumva intambara kuko bigenze ego niyo mpamvu rero bwa munyamakuru nitegereza hari abantu turebe niba CCM ibasha kwihagararaho cyangwa se iri buce buce nk'uko uriya muco yabigenje bakumvikana ugafurika tugapfa urwo twapfuye n'ubundi bikarangira nuko mwami w'igisaka ariko ndagushimire cyane ndagushimiye bwana munyamakuru ndagushimiye baturutse mu Burundi muri Bifo Plus ndabashimiye mu Gisaka TV nawe ndabashimiye muri abantu b'agaciro ego kandi kuzongera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bikagucike ikiganiro niba ari cyiza kandi like hanyuma uduhe igitekerezo muri comment niba hari ingingo twavuze tutigeze twumva ibintu kimwe nawe tubwire uko byumva by'umwihariko hano mu Gisaka TV mu kiganiro gitaha